Andinga efa fito ka toy fagnantagnana natao koa ho an'ny distrikny Betioka. Magnentagna tikagny fanagnandray fanagnandreny ao amin'ny distriky Betioka Ray Manontolo koa zany raho. Mangataka rie, andaotsika li, andaotsika gne hiara hampijoro, hiara hirodorodo, hampijoro ty fanjakam-pisorogny etoy. Ndao tikagny, intiagny marika tatandraza, anantika Toliara io, ka mangataka atika rie, andao tika fa anantika io, hilatsaky filoham-pirenena. Ndao tika hifidy azy fa aza hifidy ndaty hafa zany. I tatandraza hilatsaky filoham-pirenena io tsy hoe filoham-pirenena republikana, fanjakana republikana, fa fanjakam-pisorogny. Fanjakam-pisorogny zao rie fanjakan-drazagny Hazomanga, fanjakan-drazagny fanjakam-pisorogny, fanjakagny soa hamonjea antika Betioky. Lalagna mamboaka Toliara agny mandalo antika Betioky y halefa hatao godoro jiaby ke, hatao lalana soa, lalana tsara, fambolena jiaby ke hirindra tsara. Maneragny Andry Ray Manontolo rie, maneragny distrikny Betioky Ray Manontolo hananganana projet maro samihafa resaky fambolena sy fampiagna. Io fambolena hajorony fanjakam-pisorona io ho zaragny bojo, ho zaragny maimaim-poana ho amintikagny. Resaky na ino raha jaliantikagny de havotagny tikagny Betioky Ray Manontolo. Ka dia andao tika distriky Betioky aza mitareridresy tika, indrindra tika vahoaka tena intagny, itikagny vahoaky. Aza mijery ireo mpitondra fanjakana fa bekibo tika rie, aza mijery fa ireo nefa vondraky, fa betroky be, efa misahonaky avao amin'ny fototro, fa itikagny vahoaky madiniky jiaby zany andao tika, aza mitareridresy tika, aza hoe miheno feon-daty tika, fa tia hagnavotagny tia itikagny reo, izay ro tanjogny tikagny. Ka ty fanjakam-pisorogny etoy tia hagnavotagny tia itikagny, fanjakam-pisorogny etoy tia hagnavotagny antikagny jiaby. Ka de magnentagna tika ho an'ny distriky Betioky Ray Manontolo. Ka tsy ankanavaka io fa andaotsika rie, andaotsika rie, mitsangana atsika, mitsangana, tena mitsangana tanteraky atsika mba tena amizay tika tena voavonjy amy ty famonjena lehibe teo. Fidio marika tatandraza, fidio marika tatandraza ho filohan'ny Madagasikara hitondra zao fanjakam-pisorona zao. Ndaotsika hanampy azy hiara hampijoro ny fanjakam-pisorona eto Madagasikara. Efa pare fanjakam-pisorona amizao fotoana zao. Efa maro be ny ndaty resy lahatsama. Ndaty magnaraky tatandraza zao magnaraky azy avao, efa magnaraky ama velome, efa misy dimy sy ray tapitrisa eo. Magnaraky azy foana zay delegasiona, fa ny olo mbola resy lahatra zany poro fa tsy magnaraky azy fa mbola mipetraky amy tokantrano jiaby amy toeragny misy azy fa tsy voatanisa tsony. Efa misasaky tsy aiky fa mandeha folo tapitrisa agny. Ka zay ry fanagnandray entanigny tika tompony, tika Betioky zao tompony fanjakam-pisorona tika faritsy atimo toy. Ka dia andao tika riaba, andao tika riene. Zay zany ty fagnentagna ho antsika distriky Betioky. Fa de misaotra betsaka antikagny nagnaraky izay fagnentagna zay. Ka de misaotra rie, misaotra ray aman-dreny, misaotra ry fanagnandray ry fanagnandreny, misaotra ragnandria.